tuk cho no mule Vawiin nun Kawng Hruaitu tan pathian thu Thil Hriatthiamna ti kan ngai thla ho le do na lalpanen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia thu fing te bung ni chang som le pakhat thu hi lo ngai thla ila rem hriat na in ave ngang chia Hriatthiamna in ain kolang che lalpana thu mal som ro se amen Bible chuan thu fing te bung som ni le pali changa a chakna ain fin na atha a om khau ain Hriatthiamna ti in lo soya Hriatthiamna poimo zia tar lang thakop main ka hria helaya hian tongpong chak ringot te tongpong sek chung ringot te ai chuan thahrui nga ringot ai chuan tunlai khovela ngat phei chuanin fin na le Hriatthiamna hi atangkai fe to zo kem ti tur khop hianin fin na le Hriatthiamna hi tunlaya hian apoimo khop mai African thu fing pakhat chuan no matter how sharp your teeth are you cannot bite water tin a soya mizo tong chuan I ha chu eng angin hriam te ma sela tui hi ise thei chuang lo ti nani adik khop mai tir u kan ha hi eng angin hriamin changin tlo ma sela eng angin ase te hin na te ma selangin tui hi han se tak tak the ni lova tui tu manan se ngai lo an muam thina ni asoi tu ma chiang mai in ka hria harsat na zong zonga thinrim ngal mai turani lova rilru mang anawanga rilru ti beidon ngal thuai po adik chuang lova mani inti chet he ol thina rilru ti ha ngal ngot lo turani harsat na lo om chante a om tir tu te asut ken na kong te asut ken na kong a om hlol lo ani po a chu harsat na chu pom thiam jirte thil om jele ni phung Hriatthiam masak te hi apoimo ema thlok fim kan ti le pathian atanga atan puina hi mi hringten kan mamo masathina ni thil reng renga ani phung a om dan ngai tu chu thiama Hriatthiamna understanding the concept anti ang hi kan ne masak apoimo khop mai khrem hun le van ram ni phung te ain an lo zia te ain thau dan te tin athan om jok te Hriatthiamna hianin kan nun pum pui hi asoi dang lam dor thina kan ke pen thlengin ati dang lam dor thei thina ni chumi thil ni phung zuk Hriatthiamna kan ti tak maya kha apoimo maya hemitel lo chuan rin thu le thil aral sai mai te he ol maya tun lai social media a issue rang te po hi han pakai ta ila thil om jele ni phung hriat ma a lo tong ve ngot te hi annuwa thil om je kan hriat nuwa o kalo hriat chen lo wanga ni apoi le mai ti tur hi a om le thin chu wang chuanin thil Hriatthiamna kong ranga hian kan nei apoimo ani hei wang hian Bible chuan rem hriat na in avengang chia Hriatthiamna in ain kolang che alo tia chu rem hriat na le Hriatthiamna chu khovel thiamna le fin na manga char thei ania chuti rol chon khovel thiamna le fin na ringot hi chu abo tok leka min hroi bo thei ania wangin pathian atanga fin na le pathian hriat na tel lo ero chu a lo om thei fo mai chu pathian hriat chian na churem hriat na ina min ven dan tur le Hriatthiam nei na min enkol dan tur chung changa hian chu pathian hriat chian na atanga ama ji na lo lang chuak ra le hrin chua tur ani a chu wangin thil bul poimo ber chu pathian ti na atanga chunglam fin na thil Hriatthiamna don hi ani chumol chu wena hian kan chak apoimo a tharaulam thil te po hi ti sa in a Hriatthiam thin lova ti sa ero chu tharau thiang lim tan puina in tharau mi te chun an mu fia thiam ema mi hring nun Krista tel lova alim ziate aral mun lo ziate aruak ziate hi an lo mu fia thiam thina
chu tak chu kan hmuh theih lo na tur hian setana hian kan mit hi atidel thin ani thil dik lo nia kan hriat reng po hi setanan kan mit atidela kan hmulo der lui ngara thil dik lo po hi kan ti lui ngar thei thin chutiang anga min han bual phon vela hi setana na ani tlata wangin khovel lei chunga om zong ni hnoya thil reng Hriatthiamna le Hriatthiamna hi asiam tu pathian thirna atang hian afia bera achiang ber thina chuwang chuan pathian thu chuan leilama thil oma te chuan in ril ru ngat su minti ani vena hian kantana poimo em chu chung ang thil zong tharau khovel thil te tin he khovela thil material kan ti hmu the thil zong te hlu lo ro pui lo kan ti ang zong Hriathiam tur po hian chunglam finna kan mamo vek mai ni chuwang chuan thil Hriatthiamna ti kan soi hian tharau thianglim tran puina azara mu fia thei chau ani wangin khovel thil Hriatthiamna understanding ringot ni lo chunglama ta thil Hriatthiamna nei tur hianin pathian tharau thianglim chen chil pathian tharau thianglim zalen taka achet theina kan nun hi ani anga ya chutiang anga freedom zalen na chu tharau thianglim kan pek apoimo a chumi tur chuan atana anena in pumpek te po hi akal kong poimo em ani vena hian chutiang anga thil Hriatthiamna thuk tak kong tin renga kan nei theina turin lalpa hnena dilila ama a kan nun hi intulut thuk deu zel ro seti hi kan devotion ani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian thil Hriatthiamna ti kan ngai thla hole ta a lalpa African thufing kan suyang khan kan ha chu engangin hriam te ma sela tui a se thei ngai lo chutiang chuan harsat na zong hi lalpa chinfel vek thei po ani thin lawa thil Hriatthiamna he poimo thin khongai takin kan zirla hi kan zawai tan malmin som sakang che min sandam tu kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan malsom theu ro se nilen dom le vek ule